Di pêngava bagera Cizrê de du jinên Daişiyên Kanadayê û 5 zarokên xwe xweradestê şervanên Qesedê kirin. Mesedê diyar kir ku Qesedê di pêkanîna Yekîtiya Niştimaniya Sûriyeyê ya li dijî çeteyan de bi ser ket. Dewleta Tirkiya dagirker 105 çeteyên biyanî di ser Efrînê re derbasî Sûriyeyê kir. Tirkkirina Kurdan li Efrînê bi hemû dek û dolaban li dar e. Qirkirina Ermeniyan a bi destê Osmaniyan dibe rojeke netewî li Fransayê. Jinavandin û çand ya Ronayê TV dema xweş be bînerên hêja me bi sernûçeyên xwe dest pê kirin ha jî berfirehya nûçeyên me yên danê varî. Qonaxa dawî ya ji bo tunekirina çeteyên Daişê li Gundewarê Dêra Zorê bi hemû hêza xwe dewam dike û êdî çeteyên bêçaredibînî jî xwe radestê şervanên Qesedê dikin. Nûçeganîn me ragandin ku çeteyên Daişê hejmareke mezin ji sivîlan li cem xwe asê hiştine û wan weke mertelên zindî bikartînin. Lêbelê gelek ji hevjînên çeteyên ku hevjînên wan di şer de hatine kuştin jî xwe radestê şervanên Qesedê dikin. Nûçeganîn me danzanîn ku herî dawî du jinên Kenedî xwe radestê şervanan kirine. Di heman wextê de 5 zarokên eşbel exilafeyê xwe radestê Daişiyan kirine. Eşbel xilafeyê zarokên ku Daeş wan li ser hişmendiya xwe perwerde dikine. Do jî 6 jinên ji Tirkiyê tevî gelek zarokan xwe radestê şervanên Qesedê kiribûn. Şervanên yepejiyên ku sivîlan ji tarîtiya çeteyên Daişê rizgar dikin vê peyamê didin. فجأة أم جه خود جن حملة بقري جزيرة أم سيفيلا رزقارت كن يجوش بر شتار رفيانا أم نا وأنا كي بجيت كن مع كنترول كن وتفتيش كن أم خوارنيت زنوا أم عافيت زنوا شتان داعش پر إشكنجة كرنا دناف كنترول ده نقاش كن تشتكو شتان داعش بسريع وأنا كي كريا أو كربون كولا شتان داعش وأنا كي وكم مرتالي زندي بكارت تاني ناحل انت دركفت پرز زاروک دما خو خلاص کن خود گی نما پرز زاروک شتینا جنیزه جیانا خوش دست ددن اما شرفان یا بجه حیات ضوی بردن شي خو بگرن جبو ملادی ما تشبي ويست بي امي بكن قال مير رزقار كرنا وا اركيمايا. وانت شو اسمك؟ هذا عمران. عمران؟ تعال عندي. ليش ما عم تحكي؟ Li Şeddadê û Dêra Zorê merasîmên şehîdan hebû bi dahan nişêniyên her du bajaran şehîdên xwe bi merasîmên biheybet li goristanên şehîdan oxir kirin. شرفان قصدي ياسر الحمود بناصناف آراس حسكي باسم أحمد بناصناف هوجر زياب السلامة بناصناف ديري عبد الحمادي بناصناف حسين ديري علي العلاوي بناصناف علي الشدادي وأسامة السلامة بناصناف محمد شدادي دقونا غداوية بينغاوا باقرة جزيرة الشهيد بون پشتی شینین شداده جنازه جانگورین خو لپیشیا مجلس مالباتن شهیدان آباجار حسکی ورگرتن بکاروانه کی بر بگورستان شهیدان آشداده وکتن ری لگورستان پشتی مراسم لشکری جی فرماندارن یپگی دمهات حسکی آخوی و سرساغیش مالباتن شهیدان رخوست. دمهات تقص کرکو بسایا لهنگیا شهیدان هریم جی چتیان هاتا رزگار کرن و نزیک کو داعش تو نببه. پاشه بناوی سازیا مالباتن شهیدان اندام بناوی سحر عبدالله آخوی و گوت ام چقاز بکن ام ما فی شهیدان نکارن بدن وان جانی خواه جبو آزادی و رومتا مکر خلاد دداویا مراسم ده جنازه شهیدان بسلوگان و تلیلین دایکان هاتن اوغر کرن.
li Dêra Zorê jî merasîmên şehîdan hebûn. Şervanên hêzên erka xweparastinê Abdulhamîd Zahir, Bedrî Xabûr û şervanê Qesedê Ehmed Ulka di qonaxa dawiya pêngava bagera Cizîrê de şehîd bûn. Bi dehan şêniyên bajaroka bi sêraya Dêra Zorê piştî wergirtina cenazeyê şehîdan berê xwedan goristana Şehîd Hanîl Hesen. Li goristanê li ser navê Qesedê û Meclisa Malbatên Şehîdan a xeftin hatin kirin. Kesên axivîn sersaxî ji malbatên şehîdan re xwestin û gotin şehîdan riya têkoşînê ji bo me ronî kirin, em ê şovdarên xeta wan bin. Her wiha Meclisa Malbatên Şehîdan nasnameyê sê şervanên Qesedê û erka xweparastinê ku di pêngava bagera Cizîrê de şehîd bûbûn eşkere kir. Nasnameya şehîdên hatine eşkerekirin jî wiha ne. Zîr Elawî, Xettab Fehdil Elî û İbrahîm Şahir bi nasnaf Umer. Di dawiya merasîmê de girseya gel cenazeyê her sê şehîdan di nava slogan û tilîliyên dayîkan de spartin axê. Rêveberiya Xwesteriya Demokratîk ya Bakur û Rojhilatê Sûrî barmanca nirxandina rewşa herêmê û ji bo rêvebirina herêmên rizgarkirî civîneke berfireh ji Rûspî Şêx û Reyadarên Dêra Zorê re li darxist. Di civînê de hate diyarkirin ku herêm bi saya hevgirtina gelê wê hatiye rizgarkirin li aliyeke din navenda têkiliyên êhînzê Sûriya Demokratîk Qesedê bi Rûspiyên herêma Tilberekê re jî civiyan. ایدی هبونا چتین داعش لروشلاتی سوری بر بیداوی بونی ودیچه. با آرمانجا نرخاندنا روشاداوی هریمه و ریبازی بریوه برنا هریمین رزگار کری جوینک هات لدار خستن. جوینا بسلوگانا ببراتیا گلان امی سوریا پاشا روژی آوا بکن جعالی ریوه بریا خوستر آباکور و روشلاتی سوری و هاتا ارگانیزه کرن. دی جوینا لباجار حسکی هاتی لدار خستن ده هفسروکن مجلسا ریوه بر آباکور و روشلاتی سوری هفسروکا دستاری و بر آفدرالیا باکور و روشلاتی سوری فوزا یوسف بردفکا پنگاوا باگرا جزیره لیلو عبدالله هفسروکن مجلسا دیرا زوره هروها شیخ و روسیپین عشیرا عقیدات شحیطات بگارا و بدهان کسیدن آمده بون. هفسروکن مجلسا ری و بر آباکور و روشلاتی سوری دیار کرن کو آرمانجا جوینه نرخاندنا روشا هریما دیرا زوره و کوچبرین جداعشی هاتنا رزگار کرنه. پشتره هفسروکا دستاری و بر آفدرالیا باکور و روشلاتی سوری فوزا یوسف روشا سیاسی هرم نرخاند و ببیرخست کو هرم بسایا هفگرتنا گلی هرم هاتیا رزگار کرن. شیخ و روسیپین هرم نرین و پشنیارین خوانین زمان هروها داخواز و هیوین خواج ری و بریا خواسر را دیار کرن. دنی قاشانده هات دیار کرن کو هفگرتنا دنا برا حمو پیکاتیان ده و بسر بکوه. بهمان آرمان جل هرم تلبرک آکانتونا قامشلوجی جوینک هبو. جوین جعالی ناوندا تکلیان آقصده و بروسیپین هرم را هات لدار خستن. دی جوین ده بردفکی قصده الهرم دیرا زوره ثابت الجوهر آخوی. الجوهر بالکشاند لسر پیشکتنا شروانین قصده ده پینگاوا باگرا جزیره ده اوگود. اف پیشکتن و سرکفتن بسایا پشتگریا عشیر و گلین هرم پیکاتیه. هروها دی جوین ده هاتا ببیر خستن کو حمو گلین هرم ایریش و گفین ترکیه لسر هرم قبول ناکن. روسیپی و نونرین عشیرانشی پشتگیری آخوا بقصه دیر نیشاندان او گوتن. مچاول دیجی داعش شرکر و بسرکتن، عمل دیجی ایریشن دولتا ترکشی شر بکن و بسر بکون. داعش ایدی لبرتونبونی ایرول واشنطن نونری 79 دولتین کوالسیونال لدیجی چتین داعش لهفجویان. شرفانین هیزین سوریه دموکراتیک قصده لبرکین داویین داعش لدیرا زوری به قهرمانتیه که مزین شردکن. هم وقتی وی ایرول واشنطنی وزیرین کاری درویین 79 دولتین اندامین کوالسیونال لدیجی چتین داعش لهفجویان. جوین بسرکشیا وزیری کاری دروی امریکای مایک پومپیو تیری ببرن. مایک پومپیو گوت و کشینا هیزین امریکای جه سوریه نای واته کوشری لدیجی چتین داعش بداوی بویه. پومپیو هادوماند ایریشا خواکوژیال باشری من بیجه یا باکوری سوری دی واته کو هینا داعش بداوی نبویه. روشاوا جوینی یا سرکه شری لدیجی چتین داعش و کشینا هیزین امریکای جه سوریه. سروکی امریکای دونالد ترامپ جی ایرو لپیش کنگرسی آخویم. دونالد ترامپ راپورا خویا سالانه پیشکشی کنگرسی کرو دیار کرکو امریکای به هفکارین خوره داوی لچتین داعش آنیه. جنرال امریکی او فرمانداری بریارگاه ناوندی امریکای جنرال جوزف واتل جی
هشیاری دا کو خطریا چتین داعش هینال داره ووتل دیار کر کو د بریارا وکشینا ج سوریه نرینا وی نهاتیه گرتن هر وها هیزن سوریا دموکراتیک قصدی وکه هفکارک امریکای بنافکرو گوت دوی ام او کسین کو به قهرمانتی بمره شرکرنه بپاریزن. 19 قانونا 2018 سروکی امریکای دونالد ترامپ بریارا وکشینا هیزن امریکای ج سوریه دا gelek senator û generalên Amerîkayê biryara Trump weke biryareke yekî binavkirin. Fermandarê biryargeha navendiya Amerîkayê General Joseph Votel têkildarî biryara vekişîna axivî û diyar kir ku nêrîna wî nehatiye girtin. Joseph Votel di rûniştineke Meclisa Senatoyê de hişyarî da ku hîna xeteriya Daişê li dare wiha got. Nêrîna min di biryara vekişînê de nehate girtin. Lewra Wezîrê Parastinê Jim Mattis îstîfa kir. هینا خطریه داعشی لسوریه و عراقی هیه. ووتل لسر هیزن سوریا دموکراتیک کوک پارتنرین امریکایی بناف کر افتشتانی زمان. دوی ام او کسین کو قهرمانتی به مره شرکرنه بپاریزن. دو وقته که ده کو دیپلوماسیا ما اویانه توین یکوی لچاره سریه که سیاسی جبو سوریه دگرن. جنرالی امریکی دست نیشان کر کو وکشینه که بلز آج سوری و عراقی و بخوره به آرامی الهرمه بینه. ev yek wê valahiyekê çêbike ku Rusya û Îran tîje bikin. Biryara Trump ji aliyê partiya wî ya Kumarparîz jî hatibû redkirin. Senatoya Amerîkayê li ser pêşnameyekê ku li dijî biryara vekişînê ye erê kir. Tê payîn ku îro Trump li pêş her du meclisên Kongresa Amerîkayê biaxife. Berdevkê Meclisa Sûriya Demokratîk Mesedê Emced Osman diyar kir ku قصد دپیک آنینا یکیتیان نشتمانیا سوری ده لدیشی چتیان بسرکت. بردفکی مجلس سوریا دموکراتیک امجد عثمان تکلداری نزیگون آبداوی کرنا چتین داعشی و باندوراویج آلی سیاسی لسوریش اجانس هواری را آخوی. امجد عثمان دست نیشان کر کو قصد تکانه هست کل دیجی چتین داعشی لباکور و روشلات سوری شردکه. عثمان بالکشان سرشار نافخایی لگل کریم سوریه اوها گوت. قصد د سرخصنا یکیتیان اجتماعی لدیجی چتیان بسرکت. قصد پارسنا آشتیا گلان یکیتیا جواکی اورل پیشیا همو ایریشن لواز کرن اجواکی گرد. عثمان دیار کر کو سوریه بحوجداریا فرمک سیاسی و ناونتویه کو پرزگریکن بنگهین دوان سالین آلوزی درود ده چاره سر بکه. پرزگریک آراستقین هیا او پرزگریک به دموکراتیک بوینه پشافتنا پیکاتین رسن این سوریه. بردفکی مسده امجد عثمان دیار کر کو چاره سری بدانینا دستور کنو پیکانه و وها بداوی کر. لدار خستنا دانوستاندنا سوری دویب سرپرشتیان او دولتی به دا کو بردوامی و سرکفتن پیکوره. دوستگریا کماری یا بورسای سرلیدانا داخوازین هفدیتنا پاریزرین اوجلان آ 787 شهر رد کرد. جپاریزرین ریبر اوجلان رزان سارجا فایق özgür Erol Nevroz Oysal و İbrahim Bilmez ببونیا بموکل خوره هفدیتنه بکن دو سری لسر دوزگریا کماری یا بورسای دابون. لسر دوزگریه سرلیدانا پاریزران جارا 787 من جهر رد کرن. هیجای گوتنیه کو پاریزران جی 27 تیرما 2011 و بهنجتین جدا نکارن هفدیتنه بریبر اوجلان ربکن. لالیه که دن برای ریبر اوجلان محمد اوجلان ده 12 چلی ده هفدیتنه که کن به برای خوره پیکانی بوم. چالکیا لیلا جوان آکو با آرمانجا تجریدا لسر ریبر اوجلان بداوی به سه محل پی خواهشت لعالیه که دنج پشتوانیا به چالکیا جوان را هر کود چه خورترد به. برخودان افسر وکا که جده لیلا جوان گود هشت مجداری دست بکریه نوت روز لپی خواهشتن و ایرو دروژانو تو یکانده پشتی جوان هات بردانجی لمالی چالکیا خو بردوام کر ایدی جوان به زحمتی هاوی ودوخه تندرسیاوی هر کود چه گراند به و حتی نها 11 کیلوان ضعیف بویا. هر وها او به همان دخوازه 293 گرتین لگرتیگه هن جدا چالاکیا گروا برچیبونه یا بیداوی و بیدور وگر ددومینن. گرتین سیاسی ین جدوزا پکه که و پاشکه چالاکیا خواه دروژا 53 ددومینن.
پشتگیریya bi van çalakiyan re jî her roj xurtir dibe. Doh parlamenterên HDP bi armanca piştgiriyê bidin van çalakiyan li meclisê dest bi nobeta aştiyê kirin. Nobeta aştiyê ya li meclisa Tirkiyê serê sibê bidawî bû. Bi armanca piştevaniya guven û girtiyan parlamenterên HDP jî di Sûyekê Çile de li tevahiya KCD çalakiya nobetê dabûn destpêkirin. Çalakiya nobetê di roja heftemîn de didome. Li aliyê din HDP'yên di nav de namzetê hevşaredariya bajarê Mezeniyê Mêrdînê Ahmed Türk jî bi armanca piştgirî dayîna girtiyên di greva birçîbûnê de çûn girtîgeha tîpa me ya Mêrdînê. Li gel astengên polîsan jî bi berzkirina slogana bijî berxwedana zindanan piştgirî dan girtiyan. بله چالکیا گروا برچیبونیا لباشوری کردستانی جی ددومه چالکیا اندام نونرتیا HDP لباشوری کردستانی ناصر یاز ده روژا هفته و هشتان ده ایرو اندام مجلسا اشتاری سردانا ناصر یاز کرن و چالکیا وی پیروز کرن لعالیه کدن هیزن آسایشا پدکی لحولیر ایرو جاره کدن ایریشی چالکگرین جن ین لبر نونرتیا نتوین یک بوی کرن. li Başûrê Kurdistanê jî çalakiyên greva birçîbûnê dewam dikin. Li bajarê Hewlêrê çalakî di roja xwe ya heftî û heştan de ye. Çalakiya endamê meclisa HDP ya li Başûrê Kurdistanê Nasir Yagez didome. Her ku diçe rewşa tendurustiya Nasir Yagez giran dibe. Yagez ragihand ku heta tecrîd bidawî nebe wê çalakiya xwe bidomîne. Çalakiya endamên meclisa iştariya wergeha Mexmûrê a li ber avahiya netewên yekbûyî di roja heştan de ye. Jinan îro çalakiya xwe dewrî koma siyemîn kirin. Piştre endaman serdana çalager Nasir Yagez kirin. Ji bo encamgirtina çalakiyê jî banga bilindkirina têkoşînê lê jinan û gelê Kurd kirin. Li aliyê din çalakiya greva birçîbûnê ya bêdawî û bêdorveger a endama meclisa iştar Fedîlet Tuk di roja hejdan de didome. Li aliyê din asayişa pedekê li Hewlêrê îro careka din êrişî çalagerên jin yên li ber nûnertiya netewên yekbûyî kirin. Asayişê di êrişê de hemû tiştên çalageran desteser kirin. Her wiha çar xwendekarên kampa Mexmûrê ku destek didan çalakiyê binçav kirin. Navê kesên ku ji aliyê asayişa pedekê ve hatine binçavkirin wiha ne: Egîd Ûren, Orhan İke, Hesên Talî, Xebat Mustafa. Tevî êrişî jî çalakiya jinan didome. Li avahiya Komeleya Karkerên Mezîbotamiya ya Silêmaniyê grev di roja 55 de ye. Doh çalakî ji aliyê koma 28 ve dewr hate girtin. Di heman demê de çalakiya li Şengalê jî 31 roj li pey xwe hişt. Rojane bi dehan kes diçin serdana çalakgeran û piştgiriya wan dikin. Greva birçîbûnê ya bêdawî û bêdorveger ya li bajarê Strasbourgê Fransayê jî di roja pêncûdan de ye. Di nava van rojan de bi hezaran kes ji welatên cuda yên Ewropayê serdana çalagerankirin û piştevaniya xwe diyar kirin. Her wiha Hevserokê Meclisa Sûriya Demokratîk Mesedê Riyad Derar serdana her du çalagerên li paytexta Avustralya Viyanayê kirin û ku ev 6 rojên di çalakiya greva birçîbûnê de ne. Greva birçîbûnê ya bêdem û bêdorveger a li Strasbourga Fransayê ji bo bidawîbûna tecrîda li serê Berocelan derbasî roja pêncî û duan bû. Doh komek ji endamên partîzan serdana çalageran kirin. Ji çalagerên li Strasbourgê Mustafa Sarikaya ji rojnameya yanî Uzgur Polîtîkayê re nivîsek şand. Sarikaya di nivîsa xwe de wiha got heta daxwazên me bi cih bên em ê çalakiya xwe bi biryardarî bidomînin. Dîwarê tecrîda li İmraliyê bi ser Erdogan de hilweşînin. Sarikaya bi navê çalagerên li Strasbourgê bang li her kesî kir ku bi erka xwe rabin encam çi dibe bila bibe em ê biserkevin. Her wiha çalager cihê xwe diguherin. Çalakî heta niha li lokala navenda Civaka Demokratîk a Kurd ya li Strasbourgê bû ji sibê û pêve wê li lokaleke din bidome. Li aliyekî din greva birçîbûnê ya İmam Şîş ya li bajarê Galer Newport ya Brîtanyayê jî di roja pêncî û duan de ye. Bi heman armancê çalakiya Yusuf İba li bajarê Torontoyê Kanadayê di roja 25 de ye. Çalakiya Şiyar Xelîl ya li bajarê Almanya Nürnbergê jî di roja 13 de ye.
گروا برچیبونیا بیداوی و بیدور و گرا لپای تخت آستوریا وینای جی یا سلطان ایت و شوان آگاوگلو دروژا ششانده دوما دو هفسرو که مجلس سوریه دموکراتیک ریا درار سردانا چالاگران کر درار گود چالاگر جدا خوازن خو مافدارن دوی تجریدا لسر و جلان تاولی بداوی ببه. بله کردستانیان لأوروپای چالکین خوین جبو پشتوانیا به چالکین گروا برچیبونی ین لدش راکرنا تجریدا لسر ریبر اوجلان رشید دومینن به وی آرمانجه لگرک باشارین آلمانیا او یونانستان چالکین جدا خاتن لدارخصن او بانگا خودی درکتنا لچالگران خاته کرن. جبو پشتگیریا به چالاکیا گروا برچیبونی یا لیلا گوون را کردستانیان لیونانستان دا کتن قادان و پشتگیری خواب چالاکی را نشاندان. به همان آرمانجه لگلک باجارین آلمانیای چالاکین جدا هاتن لدارخستن و بانگا خودی درکتن آل چالاک گران کرن. اکتیویستین تبگیرا جنین جوانین آزاد لباجار دارمستادی آلمانیای چالاکیک لدارخستن. جنین خوندکارین کرد لباجار شتوتگارتی چالاکیک پکانین. لپایتخت آلمانیا برلین جی بسلوگانا دم نامینه امرابن سرپیان میتینگک هات ارگانیزه کرن. تاوی کردستانیان گلک آلمان، ترک و انترناسیونالیست جی تاولی چالاکی بون. لبرلین چالاکیه که دنجالی جنین جوانین آزاد و خوندکارین جن و هات لدارخستن. تفگرا جوانین شورشگر جی جبو بالی بکشینن سرگروین برچیبونی لدیجی تجریده لسی باجاران پانکارد دالقاندن. پانکارد لسر برخودانا لیلا گوون، ناصر یگیز و چالاگرین لستراسبورگی لباجارین گلسن کرچن، بوچوم و اسنه هاتن دالقاندن. لناوندن گلسن کیرچن اسنه و زانینگه بوچومه جی بدهان پانکارد هاتن دالقاندن. سیوانا مجلسین جنین ایزیدی، هفگردن جوانین ایزیدی، کوردیناسیونا مجلسین گندین ایزیدین لباکور کردستانه، مجلس شنگاله دروی ولات، ناونده چانده ایزید خان جبو گروین برچیبونه داخویان یک هف پاردان. ده داخویانی ده تجریده لسری برو جلان هات شرمزار کرن و هاتا گوتن امی حتا داوی پشتگیری چالاکیان بکن و امی تجریده بشکینن. لآلیا کیدن لأسترالیای زیدتری 20 نویسکار و اکادمیسینان جبو دستکا بلیلا گوون را بانگا هفکار لحکومت استرالیای کرن. کسین کو امزه دانین خواستن کو دستکی بدن دا خوازارا کرنا تجریده یا لسر و جلان. Und die dort ausgeführten Folter und schlechten Behandlungen verantwortlich. Abdullah Öcalan ist nicht irgendein Gefangener, sondern die Führungspersönlichkeit der kurdischen Gesellschaft. Die von ihm aus... دبستان کل بیباکا او ناوندک لکوتانا جحراتچتین دولتا ترکیه دایر کرد ناوا کردستانین لعفران گو کردین لعفرین ده بلاو دکه جبو تونکرنا چاندا کردیاتی دایر کریا ترکیه با آوه که روشانه ری او ریباز نو دردخینه هولی بریا چند روشان لگوند کرزیل پیمانگه که اولی جعالی چتیان و حاته وکرن و جاریش لگوند بیباکا او کوتانا یه نافچه بلبلی دبستان او ناوندین قاش و سیویان جی وکرن. دبستانك لبيباكا و كومالايك لكوتانا جحرة چتين دولة ترك آداگر كر دناوا كردوار تيا عفرين ده بلاف دبه. روجا سي صباطي كومالايك گريداي دولة ترك آداگر كر لگوند بيباكا يا نافچيا بلبلي دبستانك وكر. لگوري مال پاركا نيزي كومن چته دبستانا گوند بيباكا بپشتگريا تفگرا يوساوي يا قاشو آلي كاريان و مجلسا تركمنين سوري هاتيا وكرن. هجای گوتنیه کو گنده بیباکا دی بن داگر کری و بن پیکرنین کومن چته این بناوه لیواء المعتصم و سلطان مرادیه. هر وها گنده بیباکا یا نفچه بلبلی جسد 55 مالان پکته. نها تنه 11 مالبات لگندن یندنجی دی بن دست چته اندنه. چتین هاتنه گنده بیباکا جی وکا گندن دن این عفرینه جه ترکمانین هرم عزاز ترکمان بارح و گندوارن ادلب حما و حمصنه.
جی خبریا وی دبستانی جی لگوند کرزیلی جی پیمانگهک اولی پناوه الفتح المبین وکر بو. ده همان چارچوبه ده لگوند کوتانا یا نفچه بلبلیجی چتایان و دبی ناوی کمالیا پناوه الفرات ناوندک سیویان وکر. هجای گوتنیه که حمود دبستان و کماله جعالی ترکمانان و دین وکرن و ریو برن. لوان ناوندان آل سروت و نیشانین دولتا ترک آداگر کر سرورن. به وان چالاکیان هول تداین چند دا فاشی و تورانی ده هندر هش زاروکان ده وری چاندن. زاروکان فری هلدانا سمبولا گورین بوز آتفگران تو پرست آداگر کریا ترک دکن. هیجای بیرخستنیه کو گرین بوز ریخستنه که تون دراو ترکه کو حمول و تفگرین چتایان بریود به. افریخستن 1960 ترکیه جعالی آلپ آرسلان ترکش و هاتیا آواکرن. بلی روسپین اشرین عرب ین من بجی اداین اردوغان ین کو دبیشه روسپین عرب جوی دخوازن کو من بجی رزگار بکه درواندن و گوتن داخلین اردوغان والنه ام لهرمین خواه دناوا آرامیه دنه ام قبول ناکن کو دستلات داریا عثمانیان دیسا وگره هیزن ما هیا کوی ما بپاریزن. دولتا ترک آداگر کر هر روز گفان لهریمین باکور و روشلات سوری دخواه دوی چارچوه ده اردوغان ده داخویانی دا و گوت روسپین عرب این من بجید دا خوازا رزگار کرنا باجار خوش من کرنه لسروی مجار روسپین عرب این باجار من بجی بزمانه کی تند بر سوا دروین اردوغان دان جروسپی ایلا بوبنا شیخ حمید الجدعان و ها گوت هاي لا تعني شيء عندنا احنا اليوم بلد منبج هو في بلد منبج داخویانین اردوغان جبو ما بواتنه هرتن وان داخویانیان دوباره دکن لحمو والانه ام لمنبجه دناوا آرامی و ابلهی دجین ام لدجی دجمنایال سر باجار خو یکن هرتم ام بانگا یکیتیا خاکا سوری دکن ام تقص دکن کو ام بوستک جخاکا سوری برنادن تکش ما قبول ناکه کو دستلات داریا عثمانی لسوریه وگره انه شعب سوريا كله يستقر لا نقبل تركيا تجي وتعيد استحلالها في هذا البلد وتعيد ايامها. یک جروسپین عشیره الغنائم خالد شیخ شبلی دست نیشان کر کو سروک عشیرین من بجی دا خوازا رزگار کرنه جولتا ترکیه نکرنه و ها دوام کر. وما بدنا اردوغان ينقذنا. ام ناخذن اردوغان مرزگار بکه و امری نادن کو هرم نوین سوریه داگر بکه. مینا باب عزاز جرابلس و عفرینه لوان هرمین کومه بحثا وان کری جالی چتن گریدای ترکیه و کشتن و طلان کریم پکتن اردوغان احتل عفرین واحتل الباب واحتل جرابلس واحتل هذا تفي همون رخنه شیاری و نرازبونان شری استا نونتوی حیانها دولتا ترکیه داگر کر چتیان دربازی سوریه دکه تو بارانا لحرمین نابرا حلب هما ادلب و لاسقیه کو اردوغان و پوتین قاشو لسر لحف کربونجی دوام دکه لدر آیش کمک بناوی برخوادانا گلری هات راگاندن و گوت اوی دست به چالکیان بکن. تاوی همو رخنه هشیاری و نرازیبون سر آستا نافنه تویده هیانها دولتا ترک آداگر کر چتیان درباسی سوریه دکه. هاد زانین کو شوادن به دهان چته سینور نافبرا ترکیه و سوریه درباس کرن. لگوری آگاهین به دست کتنه چتین جهادی بر به ادلب هاتن شاندن دا کو دشاره لدجی چتین حراس الدین ده تولی جبهت النصره ببن. مالپرا عفرین پوست دا زانین کو داگرکریا ترک 14 عربین سرگرتی این مدل کیا درباسی خاکا سوریه کرن. لگوری عفرین پوست دوان عربیان ده 105 چتین بیانی هبون و تمن وان نافبرا 15 و 20 سالی دنه. او چته دگوند در بالوت عفرین را در باز بونه. لباشور جی تولی هفید دومه به طیبتی لپارزگاه درعای. هاد زانین کد 4 سبات ده کمک پناوی برخودانا گلیری هاتیا آواکرن. وی کومه چالاکیا خواه یا یکم لحرما نمر آبا کوری روشلات درعای پیکانی. لالی دن لحرما بوتین اردوغان شر و توباران نافبرا هیزن رژیم سوری و چتین داگر کریا دولتا ترک ده ددومه. چافدیری سوری یا ما فمرووان راگهاند که هیزن رژیم باجار خان شیخون آبا شور ادلبه توباران کر. لحمایجی گنده زکات و هرما لا تامنای هر وقت کی دبه آرمانجا توپن هیزن رژیمه. لباشور و شهلات ادلبیجی هیزن رژیمه باجاروکا جرجناس و در دوراوی تو باران کر.
همو هولدانین سرکوماری دولتا ترک اردوغان لسوریه و هریمین دن لپی هفوالا دردکبن روزنامه العرب لندنی درباره سیاست سرکوماری دولتا ترکیه داگیرکر لسوری و هریمین دن ده دوسیه که برفرهی بلافکر لگوری روزنامه اردوغان جی پیواجویا سلوگان و پوپولیزم دربازی پیواجویا تاویزداینی بویه. سلطان اردوغان devj popülizmê berdide û dest bi tawîzdanînê dike. Ev manşeta Rojname El Arab a Londoniyê. Rojnameyê derbarê siyasetên Serokkomarê Tirk Erdogan li Sûrî û Herêmê dosyayek belav kir. Tê gotin ku Tirkiye derketiye dervayî mihwerê. Misyona dabûn Erdogan ji çarçoveya xwe derket. Ji bo parastina kesayeta xwe Erdogan dewlet û siyaseta wê dixe bazarê. Ev jî pir bikêrî sîstema heytê. Gelek çavdêr çarenûsa Tirkiye veke ya Iraqê dibînin. Erdogan her roj gefêl herêmên Bakur û Rojhilatê Sûrî û min bi cêb awayekî taybet dixe. Carekê xwe davê ji hembêza Rûsyayê û carnan jî Amerîkayê. Rojname El Arab vê rewşê wiha şîrove û analîz dike. Li paş slûganên Tirkiye yên li dijî Rojhilatê Firatê gelek paşdegav avêtin hene. Ji wan Erdogan xwe avêtiye bexta Rûsyayê an jî hewil dide xwe nêzîkî Şamê bike. Gelek nakokî hene. Aliyekî Erdogan gefe bikaranîna hêzên min bicê dixwe, li aliyê din berdevkê wî İbrahim Kalin dibêje, welatê wî bi Rûsyayê re li ser pêkanîna nexşereyekê ji bo min bicê li hev kirine. Gelek çavdêr vê weke lîstûka li ser bikaranîna nakokiyên navbera Rûsya û Amerîkayê binav dikin. Tirk di bikaranîna van nakokiyan de binketin û Erdogan dest bi tawîzdayînê kiriye. کمکوژیا سیستماتیک آکو عثمانیان در حق گل ارمنی ده سال 1915 پیک آنی بو دیکه و روژا فرانسی او وکر روژا بیرانی یا نتویت پجراندن دولت ترکیه داگرکر یا کو سرکفتن امپراتوریا عثمانیان جخوار وکه شانازیه که دبینه لدیش کمکوژیا ارمنیان جی برتک نشانده. سرکومار فرانسا امانوئل ماکرون تevlî xwarina salane ya Konseya Koordînasyona Saziyên Ermeniyên li Fransayê bû û daxwaza civaka Ermenan bi cîhanî. Emmanuel Macron bi bîrxist ku Fransa yek ji welatên sereke ye ku qirkirina İmparatoriya Osmanî li ser gelê Ermen nas kiriye. Macron ragihand ku Fransa wê 24 Nîsanê weke roja bîranînê ya qirkirina Ermenan a neteweyî qebûl bike. Êdî li gorî biryarê ev roj wê bi rengekî fermî cihê xwe diroznameyên Fransayê de bigire. Di encama têkoşîna dehan sal a gelê Ermenî de Senatoya Fransayê û Meclisa Netewî ya Fransayê dawiya sala 2000 û destpêka sala 2001 di dengdanê de qirkirina Ermenan bi rengekî fermî qebûl kirbûn. Komkujiya Ermenan ji aliyê gelek dewletan ve weke qirkirin hatiye ispat kirin. Lê dewleta Tirka dagirker iddia dike ku ev kes di heyama şerê navxweyî de hatine kuştin ku ji ber birçîbûnê ji 300,000 heta 500,000 Ermen mirin. Derbarê vê biryarê de berdevkê hikûmeta Tirkiye İbrahim Kalin daxuyaniyek da. Kalin di daxuyaniyê de wiha got em hewildanên Macron şermezar dikin ku ew wisa çavan dûrî pirsgirêkên xwe yên siyasî dike. Macron dixwaze bû yerên dîrokî veguherîne pirsgirêkeke siyasî da ku rewşa welatê xwe rizgar bike. Kalin anî ziman jî ku komkujiya hûn behsê dikin dereweke siyasî û neqanûnî ye û ti bingeha xwe tune ye û nabe kes dîroka me kirêt bike. سرک وزیر عراقی عادل عبدالمهدی رد کرد که برارگهین لشکری ین امریکای لعراقی هبن. عادل عبدالمهدی دی جوینا خوی هفتانه ده برسوا داخلونیا ترامپ یا کو دیده گوت با اوی جهیزین خوی جبو چافدری کرنا ایرانی لعراقی بهلندا. عادل عبدالمهدی راگاند کو ویری ندن تو ولاتک خاکا عراقی لدیجی ولاتک دن بکار بینا و گوت لعراقی هر تفگرک لشکری و هوایی یا همو ولاتان وی به اری کرنا بغدایی بم. سرک وزیر عراقی دیار کرد که تباررگین امریکایی لی عراقی نینه. سرک وزیر عراقی عادل عبدالمهدی داخوازه جریادرین امریکایی کرد که جه داخلانی خواه پاش و گاوان باویشن. هر وحال لگوری داخلانی لسر مالپران ویزگاه سرک وزیر عراقی عادل عبدالمهدی هاتیه وشاندن. سرک وزیر عراقی عادل عبدالمهدی پیشوازی لبرپرسی بانکا ناوندیا ایرانی عبدالناصر حمدی و شاندیا پیره کریه. عبدالحمدی د جوینه د دیار کرد که عراق نبه بشک جه سیستما جزا کرنا ایرانی او تگلیدن.
لستاسیون که سوتمنی یا ایرانی تقینک بیک حد انجام ده پلیس که هات کشتن و یک جی بریندار بوم. آژانس مهر ایرانی راگهاند که دو چکدارین کمک خازی لباشور روش آوای ایرانی تقیان بیک حد ده انجام ده پلیس که هات کشتن و یک جی بگیرانی بریندار بوم. چافکانیان دیار کردن که پلیس صبح راستی هر دو ظلامین لستاسیون باشری خرم آبادی یا پاریزگاه لورستانی هاتن و گله بردانا کامیونی. لگوری جگیری فرمانداری پلیسین هریما لورستانی تقیم پرمزن به او همو پنجرین آواهین در دور جیش کستنه. حتی نها ته آگاهی درباره ناسنامه یا هر دو ایرشکاران دجی نهاتیه بدست خستن. آلوزیا لونزوئلای کرد به گلک آلیین در و دستوردان کرن لویجار واتیکانی جبو ناوبینکاریا دنابرا هر دو آلیین شرکرده لونزوئلای آمده کاریا خواه نشاندم. جبو چهار سرکرن آلوزیا ونزوئلای سروکی وی نیکولاس مادورو پیامک جه واتیکانی رشاند. واتیکانی جه ناوبینکاریا خواه جبو چهار سریه راگاند. درباره پیامی ده پاپا دیار کریا کو وی هینا پیمانا مادورو نخواندیه لبلی به شرطا کو هر دو آلی ویه که بخوازن او جنا بینکاریه که را آمدنه. پاپا دست نشان کریا کو دوی دست پیکی هنگاف جبو نیزیک بونا هر دو آلیان ورن آویتنو واگوت. چنا بینکاریه که فرمی هبه پیک وره دوی ببه گاوه که داوی خباتین دیپلوماتیک. هر وها دوی واتیکان او اندامین جواکا ناو دولتی جهنج گاوین دست پیکی جبو ویه که با آویجن. لأردن هفدتنا دنابرا هر دو آلین شریین لیمنی به سرپیشیا نتوین یک بوی دروشا دوامین ده توی هفدتنا شری لیمنی جی را نوستیایم. لپایتخت اردن امانه هفدتنا که آلین شرکر لیمنی درباری اتفاق و گوهستنا گرتیان ده دوام دیگه. هر وها یک جا آلین یمنی به تناخواه جبنونرین نو نتوی رد جوه اونی قاشین جدا دیکن. لآلیا کدن لیمنی بخواه شرحی ناجی دومم. کما حسین آب بناوی انصر الله راگهاند کو وان نقطین کوالیسیون عربیه به سرکشی عربستان سعودی لیمنی ده 24 ساعتین در باز بویده تو باران کرنه. هر وها هیزین گریدایی حکمت حادی راگهاندن کو وان 2 نقطین حسین لباشوری ولد جی کرنه هدف آخوان. هف پیوندی دنابر امریکا و افغانستان ده جبو پیاما آشتی و وکشینا هیزن امریکای جا افغانستانی دوام دکم. سروک امریکای دونالد ترامپ درباره پیامه آشتی ده آخوی و گوت ام هف پیوندین آواکر دنابر خواه و تفگر طالبان ده دکن. اگر اف پیمان گهشت انجامه که امی کاربن هجماره که هیزین خواه افغانستانی کم بکن او اف یکوی بهل ام لسر تیک برنا تروری راوستن. برین هانونری امریکای جبو افغانستانی زلمای خلیل زاد راگاند کو هر دو آلی جبو پیمانا آشتی گهشتنه خالکین. خلیل زاد گوت وی وکشنا گشتی هیزن امریکای لهمبری مسوگر کرنا آگر بستی دناو برا طالبان او کابول ده مسوگر بکم. تیکلداری همان مجاری برپرسی افغانستانی یه به ناوی شیر محمد عباس تنزایی که جه آژانسا بی بی سی را آخوی و گوت طالبان ناخوازه گشتی افغانستان بریا هیزین لشکری را کوریدور هر وها کنترل بکم. طالبان آگر بستا قبول ناکه حتی هیزین بیانی جوالا در نکوین. اف دمکه کو جبر هجماره که زیده یا نویزگاهان قربالیه که زیده لباشری کوبانی هبو به طایبت جی قضاین ترافیقی اف یک با آوه که اشکری دا دیار کرن تنی دناوا 20 روشان ده 3 کسان جانا خواه جی دست دا لکوبانی شارداری پرزیریکان نویزگهن عربیان جی چاره سر کرد. دما مروف در باسی باجار کوبانی دبه تشتا هری زیده بالا مروفان دکشینه قربلغا عربیان در ناوا کولانان دایه. اف قربلغی به طایبتی لکولانان 48 آباجار کوبانی دیار دبه. اف یک دبه سدما قضاین ترافیکی چی ببن. جبو چرا سریا و پرسکری کی شراداریا کوبانی بخودین بازرگان عربیان را پروژه اقدانی. پوسته مجبور مکتب مکنان یعنی برگیش که متخواست تنظیم که دندر کوبانی دام چی بکن جبو کوبانی اینی که تنگایی تیدا اینی که تیدا متخواست جبو تنظیم اوه. واره بازرگانی اتومبیلان لباشوری کوبانی گنده گلمده.
Rivêberiya şaradariye ji ber hêjmara zêde ya bazirganên Erebeyan nivîsgeh li gorî navkişandinê belav kir. Ev proje civakê eret kir, civakê jî qebûl kir, civak jî tevlî vê proje bû, rêxistina me û gelê me tevayî bi vê projeyê rabûn û ev proje me jî hêro bi ser ket, ev jî tiştekî herî pîroz e. Li Kobanê bi dahan kesî li ser kolanên sereke nivîsgehên xwe vekirî bûn. Vê yekê jî bandoreke neynî li ser tevgera gel di nav bajêr da dikir. هدف شبه مشروعه کنو امسیر ازمه سر باجیر قط بکن کاربری و شردری کوبانی پیرو بو Li ser asta bajarê Kobanê sed û çar nivîsgehên Erebeyan hene. Di pêngava bagera Cizrê de du jinên Daişî yên Kanadî û 5 zarokên xwe radestê Qesedê kirin. Mesedê diyar kir ku Qesede di pêkanîna Yekîtiya Niştimaniya Sûriya li dijî çeteyan de bi ser ket. Dewleta Tirkiya dagerker 105 çeteyên biyanî di ser Efrînê re derbasî Sûriyeyê kir. Tirkkirina Kurdan li Efrînê bi hemû dek û dolaban li dar e. Qirkirina Ermeniyan a bi destê Osmaniyan dibe rojeke netewî li Fransayê. Merîbînerên hêja nûçeynemeyên danê varî li vir bi dawî dibin û em dibêjin heta nûçeynemeyên dawiya rojê ango saet 11 bibînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bextewar bin.